En hallo kijkers, het is weer eens aan een vrijdag. Die cola is aan en ons is hier bij Gooi Cola. Brian Munangoy is aanbieder, mijn mede-aanbieder Andrew Poelman. Andrew, hoe lekker? Ja, wat aan die gang. Soos reg vir die paasnaweek. Ja, soos 'n bietjie dop oor die naweek. VHS is op toer. Hulle speel daar by 'n rugby week in Johannesburg en so. Dis een van die goeders wat ons bietjie sal miskien dop oor die naweek en so. Dan ons nog later we sou ook bietjie gesels oor die ander goeders. Oké, so ons het klomp goedjes aan die gang ook hierdie naweek. I mean, dit is Easter naweek. Maar voor ons in die show gaan, voor ons oor iets anders gesels. Julle almal ken van die kompetisie wat aan die gang is. Dis die Easy Easter met Checkers en Shoprite. So basies wat jy moet doen is koop produkte, die produkte wat op die special is, koop produkte met die waarde van 180. En na dit, vat jou tilslip, neem 'n foto en stuur hom by die nommer 0856856231. So as jy nou jou slipie na die nommer toe stuur, kwalifiseer jy vir 'n draw en as jy by die draw kom, staan jy kans om die lekker voucher te wen, sodat jy wen 'n voucher vir 'n jaar met Shoprite of Checkers vir 2500 en ons het die geselskap nog gehad agter die skerms. Wat dink jy van dit? Elke maand 2.5. So, dat is 'n goeie ene. Dis 'n lekker ene nie. Ja, maar dat is ook definitief ander pryse. Dat is 250, dat is 500 se vouchers, dat is R1000 se vouchers, maar al wat jy moet maak is Shoprite gaan uitcheck of Checkers, neem 'n foto van jou slippie as jy meer as 180 gespandeer het en dan staan jy kans om die voucher te wen soos Andrew gesê het, 2.5 maandeliks of dalk wen jy 1000 once of doesn't matter, maar jy kan definitief met 'n prysie wegloop. Klomp sport aan die gang hierdie naweek. Newspaper Cup gebeur ook daar in die syde. Ons gaan ook bietjie oor dit gesels. Maar ja, Andrew, enigiets wat ek nog vergeet het? Ja, so daar's Afrika Kampioenskap waterski daar by Van Bagdam. Ons sal 'n bietjie miskien later ook daarvan melding maak. Dis ook 'n groot event en so. Ja, praat gesels 'n bietjie oor die gaste wat ons genooi het. Yes, so AGA is deel van ons wat sê we gou, wat is AGA nou weer? Die African Genesis Archery dink ek. So is basies die skole boogskiet. Jebo. Ons het twee van hulle mense wat ja, Saam Fortune met ons en Kristel wat saam met ons sal wees. Keer op die show. Ja, dit lyk vir my Fortune het besluit hy wil braai. So ons gaan gou kyk hoe lyk Fortune se skills hier by die braai area, maar ons sien vooruit vir 'n lekker show, so bly ingeskakel. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Asai, welkom terug kykers. Ja, so een van ons gaste vir vandag, Fortune Matambo. Ja, with archery, so boogskiet, with AGA specifically, Africa Genesis Archery, basically the schools division of archery in Namibia. So representing that, also coaching, I understand. Tell us a little bit about what your task is at the moment in the sport. Okay, thank you very much, Andrew. And thank you once again for inviting us to come to your show. So I'm here representing Africa Genesis Archery as a whole archery community. But I'm also a coach for the kids. I'm coaching at Community Hope School in Katutura. It's more of a development school. And I'm also part of the committee that is currently running the AGA in Namibia. Okay, so you guys have an event coming up this weekend. Tell us a little bit about that. You're going to Swakopmund. Yes, we have a big event, I would like to say it. We have a ranking shoot as well as a league shoot at Pro Ed on the 4th of April. So
part of the event, we're going to have Namibia National Olympic Committee. Some of their members are going to come. I think Andrew Parker, the CEO, she's going to be there as well. And we're also going to have the senior archers now from Archery Association of Namibia. They're going to showcase the difference between, there's a recurve ball, there's a compound ball, so they're going to show the kids, because we are more of a development program, so now we want to put the kids into a big group, in the senior archery group, so they want to see if they can get some kids to start shooting with the recurve and the compound ball. So all that is going to be happening on Saturday in Swakopmund. Okay, so tell us a little bit about the story of how you first got into the sport and so on. So originally I was a teacher, and then where I was teaching, they decided to introduce archery. And then when they introduced archery, there was one coach, his name is Quinton Creya, he's from South Africa. He's the one who initiated, and then he gave me training. And then in 2017, I became a coach. Then I attained, there are certain certifications that you get from the Archery Association. That time we were still under National Archery in the Schools program. It's an American organization. So I got the certification from there in 2017. Then that's when I started coaching archery at the school level. Okay, so the schools, I've picked up that it's set up for all ages basically. So even from a very young age, the AGA has leagues. Yes. So we have the first, the smaller ones. We call them the cubs. It's 7 to 8 years old, and then we have the juniors that run from 9 to 13 years old, and then we have the senior kids. That's from 14 to 19, and then we also have the adults who are shooting with the kids as well. That is 19 going up. Okay, so we have all those categories shooting with us. Yeah, so with the seniors, we saw Namibia, the best guys went on tour to South Africa last weekend. Yes, that's the also did Archery quite Association well. of Namibia. Yes, they won. The one they were second with it was compound that they went with. So yeah, that's now the bigger group. Yeah. So also a sport that Namibia excels in. Yes, they did very well. But also last year, I think we had our world tournament for the kids. They also did well. Namibia got gold in all the categories. Okay, so do you feel like archery is getting some more attention and growing as time goes on? Andrew, I would want to be honest with you. I think we've been growing year in, year out. This shoot that we're having, we have 140 archers attending. I think it's going to be one of the biggest shoot that Pro Ed has ever hosted. I think 2 weeks back we were in Marienthal. We had about 116 archers. The previous year we had 86 archers in Marienthal. So I think we are really growing, and we you know how we grow. It's by social media and also kids doing well. So yes, we are really growing. All right, so I think when we come back, we'll later also check in with our Swakopmund office. Leandria Louw, there's also at the coast football tour from Westphalia, a team from Germany that's also here. We'll check in with them a little bit later, so just stay tuned. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner,
experience, creative sport tourism, their support, their commitment in the horse racing sports. It marks a milestone. I would say we can mention that the partnership is for 300,000 Namibian dollars, which is in prize monies for hosting this day, and it contributes to a strong participation from horse owners, trainers, and jockeys from all over Namibia. So yeah, I would just like to say thank you. As we all know, it has been a very tough journey for the horse racing to revive and to come up so it can be known to the society and the community as a whole. And we are very grateful. And for the start, I'm sure it's going to be more greater than what it is now. As you mentioned, that we are looking at to be competitors to the 11th July or even more, which is something that we have been dreaming and been our vision since we embarked on this journey in the Horse Racing Association. And as we all know that the sport is it's a very important sport that has a big impact to the society. And by all means, we try our level best to try and rotate it in all different regions to cascade the benefits down to everybody that needs to benefit from it. And we are trying our level best, and with your support, we will do better and we'll strive forward to where we want to be. I think. En hallo daar kijkers, so, ons is terug hier by my braai hoekie. Ek is met Christel Du Plessis. Vertel ons bietjie, hoe excited is jy om hier te wees? Hoe gereed is jy vir ons wat ons gevra was om te maak? Want soos ek verstaan, het ons tortillas, Yes. right? En ons moet nou ons mints op die tortillas opsit, maar voor dit moet ons kyk wat alles gaan in ons mints in. Okay. So wat voel jy? Wat dink jy doen ons? Heeltemal excited Aha. oor hierdie besigheid. So sout, peper Sout, peper. en so 'n bietjie chili So 'n bietjie vir 'n chili. Ek hou tortilla. baie van chili, Ja, yes. net so 'n bietjie van 'n byt. Okay. En kaas, eie, Definitief. cream cheese. Yes. Yes. Ja nee, dit is op dieselfde Okay. plaas, definitief. Okay, vertel ons 'n bietjie, hoe gereeld is jy by die braai area? Hoe gereeld is jy in die kombuis? I mean, hoe often is dit jy wat die kos bymekaar sit en al dit? Man, met my man wat 'n chef is of was. Okay. Doen hy maar meeste van die kookwerk, Okay. maar ek is hospitality. Dit is 'n gasvryheidsonderwyseres. Ek sal hom ook hier reg kry. So, ek doen baie kookwerk by die skool tussen die kinders en leer vir hulle so 'n bietjie meer. Aha. Okay, nou vertel my gou, as ons moes vir jou die voorreg gegee het, right, om te besluit wat alles ons gaan op die braai het vandag. Hoe sal ons braaibord gelyk het? Sonder niks wat hier is. Sonder niks van hierdie so nie. Plain and simple. Lekker T-bone steak. 'n T-bone steak, okay? Yes. Met geroosterde soetpampoen Okay, klink baie lekker. en wat sal ons nog Wat sal spys? ons nog wees? Op die braai. Yes.
klein gebraaide eitjies. Klein gebruide eitjies. Cocktail. Klink baie Yes, klassiek. met 'n lekker garlic bottertjie. So 'n Nee, bietjie nee, nee. peperdews. Ons is in goeie hande vandag. Ek kan dit sien. Dit is in baie goeie hande vandag. Okay, so chop maar die eitjies vir ons op vir ons terwyl moet ek die munt so lank klaar opsit of wag ons eers Jy kan nee, eers die eie. Eers die eie. Okay. So jy is hier met Fortune. Vertel ons 'n bietjie hoe se jaar so ver met AGA? Like hoe vorder julle so ver? AGA skop altyd af met 'n bang. Aktiwiteite. Sê vir jou, Julle besige jaar. AGA skop altyd af met 'n bang. So ons het Januarie al begin skiet. Okay. Dit was ons eerste kompetisie gehad. Vir die Ons jaar? het vir die jaar. Okay. Dit was in Windhoek dink ek gewees, as ek nou reg kan onthou. Ons het so 1 tot 2 kompetisies 'n jaar. Okay. So ons trek nou al by ons 3de een en dan die naweek gaan ons na ons 4de eenetjie toe. So. So, en ons is net in Maart. Dit is amper nou. En is net in Of Maart. is April basis maar. Jo. Okay, nou hoe en sover om alles was alles sover suksesvol hierdie events wat julle al gehad het? Al ons julle events wat ons al happy? gehad het, is baie happy oor. Die kinders doen ongelooflik goed. Op die oomblik ons werk op 'n ranking system waar die top 32 altyd nasionale of ontwikkelingsspan Okay. gaan. So ons is tussen omtrent 120 en 150. Ons het actually alles 'n kompetisie gehad wat so geraak het aan die 200 kinders. So dan raak dit nogal 'n storie met organisering, dit sal ek vir jou sê. Ja, nee, dit kan definitief Maar ja, niet imagine. So die naweek is ons in Swakop. Okay. Ons Swakop kompetisie is altyd Paasnaweek, dan trek ons die mense bietjie see toe. Aha. Dat hulle ook kan ontspan. Okay. So dan is nou aan die gang hierdie naweek. So dan is dit Yes. dan is dit net Saterdag of Vrydag en Saterdag. Nee. Ons kompetisies is altyd van 7:00 die oggend, so dis net een dag. Net een dag, kompetisie. okay. Van 7:00 in die oggende tot omtrent so 4:00, 5:00. Ons het teikens wat ons skiet en dan het ons 3D diere wat ons skiet. Wow, okay, So okay. ons doen 2 rondes van BE, dis Okay. jou bullseye. En dan het ons 3 rondes vir die kinders Vir die en 3D die adult archers, want ons doen vandat jy 8 jaar oud is totdat jy 108 jaar oud is, kan jy skiet. So. Dis daarom Ek wil dit nou nie sien as 'n 108-jarige skiet nie. Ek weet nou nie lekker hoe dit gaan lyk nie. Maar ja, it's possible. I guess. Ja. So, ons het mini-bows vir die kleintjies, 8, 7, 8 en 9. So dis ons archers in training amper. Okay. So ons help hulle net so bietjie. Hulle het ook nou op ons ranking system geklim van laasweek af. Okay. So hulle is ons archers in training. So van 10 jaar af kan jy begin kompeteer en skiet. So jy kan die eerste in die land wees vandat jy Van 10 10 jaar af? oud is. Kan jy 'n Namibiese span ook kry. Dis daarom So interessant. dis amazing. En dan skiet ons 1 animal round. So jy het so 4 rondes wat jy skiet, maar jy skiet omtrent vir so 45 minute 'n uur. En dan het jy so ruskans vir 'n uur. Dan is dit die volgende groep. So ons moet hulle Altyd rotate en so. rotate en so 'n bietjie rondskuif, anders dan gaan ons nie inpas nie. Okay, nou, hier is die belangrikste vraag wat ek het. Die vraag is, kom ek sê ek wil nou 'n archer raak, right? Yes. Hoe gereeld oefen hulle? Is dit baie gevra vir die liggaam om te oefen? Want I mean, as ek 'n archer is, moet ek draf, moet ek gewig optel, wat alles, hoe lyk hulle se Sien, dis wat ons so awesome maak. Jy het nie Ja. nodig om te hou van draf nie. en ek wil graag En jy hoef nie niks te van draf oefen nie. Nee. So, jy gaan wel jou spiere oefen. Okay. So dit is baie dissipline, dit is baie inspanning. So jy gaan jou spiere hier oefen. So hierso Okay. span. So jy het bietjie upper body strength nodig. Okay. Maar ons oefen 2 tot 4 keer 'n week afhangende van hoeveel jy wil en dan ook net vir 'n uur of 2. Okay. Die beste wat jy kan doen vir jouself is om 200 pile 'n dag te skiet. Maar I know that is a little bit asking too much. So as jy eers jou muscle memory inkry, dan is jy actually okay om jou 2 of 3 keer 'n week te oefen. Jou advanced archers oefen bietjie meer as dit. Okay. Maar dan is dit nasionale level archers. So jy het nie nodig om so erg fiks te wees nie, Yes. want dit is nie 'n vreeslike intensiewe fiksheid program wat ons volg ek nie. van hou. Ek sien ook jou earrings, daar's ook bullseye. Guys, what? Hulle is daar baie cool. Nee. Okay, so dit lyk vir my ons gaan gou vir 'n vinnige advertensiebreek, maar voor ons gaan. Okay. Sê net gou vir die kykers wat alles maak ons eers hierso voor ons na die vuur toe gaan. Okay, so wat ons besig is op die oomblik, ons braai die eie eers en Yes. dan gaan ons die mins bygooi. Ons gaan dit bietjie speserye gee. So die eie word eers bietjie gebraai, nê, laat dit net so bietjie bruin raak, dan gooi ons die mins by. Dan gooi ons die mense by, Okay, okay? dan spice ons bietjie met 'n bietjie chili, sout, peper. Ek dink nie
Nee, ons het die MSG saamgebring nie. dat is Arme, MSG. nee. Okay. Maar dis die gesonder opsie. fair enough, En yes. braai dit en dan gaan ons tortillaatjies bietjie smeer met 'n sousie en dan sal ons hom pak met die kaas en dan op die kolle gooi. Eish, sê julle is met 'n expert hierso. So kykers, plein geskakel. Christel gaan vir ons help met alles, sy gaan alles vir ons uitsort en ons is nou terug by julle so. Plein geskakel. Sien jy nou? Wild and free, wild and free. So it feels so sweet, makes me feel like My name is Holger. I come from Germany, from Kaisera, from the Football Association. I'm one of the coaches of the German team. We stay here 14 days in Namibia. We have a friendship with the Football Association since more than 30 years. We are happy to be here. We have a nice hotel. We have a nice flight. We have today a nice pitch. 2 years ago, I was here with my team. The pitch was not so good, but today the pitch was wonderful for Namibia. Also, we hope of a nice stay at the next 3 games. So you are just strictly here to play some soccer, or are you doing some other activities as well? No, we have more activities, something of culture. We visit the embassy. Tomorrow it's sport fun, camel riding, safari. We visit a partner school, primary school. We left some presents for the kids here. Also a little bit culture, but sports. Aber I hope so a little bit fun too. So you played against the regional team today. How would you say the game was? Also, I want to say the pitch was wonderful and the regional team was better as we saw it in front. They played good football. They have top skills in running and fighting. And they played a very good game and we are happy. At the end, we win 3-2. Our players have a little bit problems with the temperature. In Germany, we have 8 degrees at the moment. And they said it's very hot, but it's not very hot at the moment. Also, we win the game, but the partner team from the region was very, very good today. I'm happy. Any last words from your side? I wish the team the very best for the regional championship, I think. And we hope we can enjoy the stay and we can play a good games to the next supporters and the next teams we play against. Oké kijkers, ons het gesê ons gaan net gou vir advertentiebreek. Sit alles in mekaar, ons mints is gereed. Courtesy. Oké, nou mints is klaar, dit reuk. Jo. Die reuk slaan hier in lekker aroma. So, vertel ons, wat is ons volgende stap? Wat maak ons nou? Wat doen Kyk, so nou wil ons net ons tortillas bietjie prep. Oké. So ek gaan 'n bietjie van hierdie sriracha chili Ek is baie lief vir sriracha. sousie opsit. Jy kan daar wys. Sriracha chili. So ons verf hom net so 'n bietjie. It's more so art cooking. Yes. Cooking is definitely an art. And then I enjoy the putting everything together. That's Okay. Okay. And if we want, we can have a little bit of cozy magic. Chassis magic cheese. Okay. Kom ons gooi hom op. Dit lyk nice. Kan ek met die eerste een help om Jy te kan, compile? jy kan maak Okay. 2. Okay, so hierdie is lovely. But you can do what you want. Okay, ons begin met ek dink sriracha. Okay. Some sriracha met bietjie nee. Sweet chili? Ek wil probeer hierdie sousie wat Patricia gesuggereer het. Dis blijkbaar wat
Sweet and sour sauce with pineapple and red pepper. That is really good. Okay, I'm gonna trust it. Okay. And then, I don't want to overcomplicate mine too much, so I think these two are enough. Fine. And then just put it in the middle because we still have to Wrap them. wrap them. Okay. I really struggle Got with it. wrapping those things, so. I show you. Oh, we're just gonna. So you wys. Okay, alsjeblieft. Cool. Sit ons die minsie op. Oeh, en dan die kaas. Ja, kaas en dan die sour cream. Okay, cool. So, Suurroom. dinges is klaar op. Minsie is klaar op. Okay, jy kan 'n bietjie kaas by sit. Mozzarella en cheddar cheese mixture. Okay. My kaas is op. Sour cream. Ek gaan die kaas hier oor jou rek, sorry. Okay, no problem. Okay, leef my intro honger, joh. Kom dan nie agter Lyk gewoon. lekker. Dan kan ons nog vir hom so sousie net hier oor gooi. Okay, gooi ek net nog 'n bietjie hier. Lyk soos 'n Okay. Mexican, Italian. Maar burritos is mos maar bietjie Mexican, so jy val Okay. onder. Onder. Ja. Dan so. Dan so. Dan vir jy daai kant. Dan voel ek die kant. Dan vir jy hom toe. Ek dink die is my beste werk sover in my hele lewe lank. Maar met 'n Hy breek kan aan 'n burrito vou. sien julle. Ek dink is eerste ene wat ek al. Oei, okay, kom ek moet ek Okay. opsit. Kan ons ons opsit? hier. Yes. Sit dit enetjie op. Okay. No, Okay. kan ons nog Dan ons kan ons nog laaste enetjie smaak. maak, Ja, né? ons maak nog een oor. Wow. Weet jy, ek sukkel lank Hoekom sukkel jy? met tortillas wrap. Like ek kon nooit een En wrap. nou? Dit is die eerste keer wat ek ooit een gerap het. So shout out to Christel for making sure ek leer You know hoe how om- to make a Ja, tortilla. nou kan ek van môre af self doen en by die koop in. The lady friend is going to be happy. I know, right? A man that can cook. Can you cook? I can. Okay. Ek is eintlik 'n Dis eintlik. Ek is eintlik 'n goeie chef. Okay. Ek sit op bed in die kombuis. Ek sit op bed in die kombuis. Let's leave it at that, né? Yes. Kyk kykers, so ons gaan net gou vir 'n weer 'n vinnige advertensiebreek. Voor ons by die vuur uitkom van ons tortillas is nou op die vuur soos julle daar sien. Ons maak net gou hier klaar. En dan is ons nou terug. So bly ingeskakel, chill en hang saam met ons. Wild and free, wild and free. So it feels so sweet, makes me feel like Welkom by Kaapse Kole. Ons het weer kole wat ons gooi al die pad uit Kaapstad uit. Altyd 'n voorreg om my kom te gesels. En die seisoene draai nou. Dis nou lekker weer in die Kaap. Nou kom kuier nou. Nou is dit gedeeltelik bewolke, maar weer bewolk is matig. Dis lekker weer. Dis nou Kaapse tussenseisoene weer. April is geonderskatte tyd van die jaar. Ja, dit Veel is gebou na April. Ek wil nou net sê die opbou tot April. April is ook nog eintlik lekker. Ek dink die seisoene is so stadig maar seker besig om bietjie langer te raak en aan te skei. Maar dis nou soos jy sê, perfekte tyd in die Kaap om hier te wees. Absoluut. En dis so opbou na Paas naweek ook en hoop almal kan lekker rus en 'n lekker naweekie in die Kaap gaan ons ook. Ons gaan 'n bietjie probeer terugsit, maar hopelik is daar die naweek daarom ook lekker sport waarna ons kan kyk. Ons weet daar's lekker rugby. Daar's nie rugby in die Kaap of in Suid-Afrika meestal nie. Hulle speel Europese rugby. Ons gaan nou daaroor praat, die Stormers en die Bulls wat wegspeel. Ons hoop hulle albei wen, maar dan speel hulle die naweek in die Kaap. Ons gaan nou daaroor praat. Maar ons sit nou altyd 'n lekker wyntjie. Ons sit nou met die rooi wyne, Mike. Kyk die Kaap en die Kaap gooi kole. Ja. Net so baie rond beweeg. Hier dan briljante kellers nie tog. Net gaan aan die kant die berg op. Ja, en ek dink dis waar jy die fout maak. Jy kan so maklik hierdie kant van die berg in die Durbanville wynroete area vasgevang word as gevolg van die fenominale wynplase wat hier is, maar dan vergeet jy amper om na Franshoek se kant toe te gaan. Jy kan aan die kant die berg gaan na die suidelike voorstede toe, maar
as jy Wellington, die Boland area gaan verken, en ek meen dis 'n uur se ry, dan is jy tussen omtrent niks minder as 20 of 15-20 wynplase nie, so jy kan kies en keer hier in en om ons area. Ja, dis so embarrassment of riches, en dan as jy nog deur die tunnel gaan 'n bietjie regse ry, dan gaan jy Robertson se rigting Bonnievale. Dis waaroor ons praat, dis 'n Wolven Drift. Ons het nou die kleiner glasies hierso, soos almal kan sien. Ons is gewoond aan 'n rooiwyn glasie wat groter is, maar hierdie is nou dessert, maar jy moet hom nou klein volumes vat, want hierdie is, hulle noem dit 'n dessert wine. Ja. Dit is 'n lekker ou. Kyk, hierdie is Wolven Drift, maar dis 'n rooi muskadel. Ja. Kyk, daar's al gesing van al die muskadels. Ja, daar is geskiedenis gemaak met die musiek oor muskadels, maar ons sit hier in die land van melk en heuning hier in die Kaap, maar hierdie ene gee vir jou so 'n rosientjie en heuning nasmaak. En ek dink dis waar sy geheim lê, daai balans. Kyk, 'n muskadel is mos baie keer baie soet. Ja. Maar hierdie ene lyk dit my bring die balans tussen daai soeterigheidjies en wat jy nodig het vir al so 'n seisoensveranderinge. Verseker, en hierdie is so ons praat oor die rooi muskadelletjie van Robertson Vallei daar naby Bonnievale, en dit is kloewyne. Eintlik, dit is Wolven Drift. Hulle kom op 'n vroeë 1903 dink ek, 'n klomp jare terug. Jan Kloe is een van die wynmakers daar in die manne. Ons paai kruisel so elke Desember daar by Struisbaai, want hy van sy goeie produkte wat hy ook daar tentoonstel. So ons ken die produk, maar wat ek lekker is ek sien hulle kan hom winter en somer. Ja, hulle praat van in die winter voor 'n kaggelvuurtjie en dan in die somer met lekker baie ys wat jy hom so 'n bietjie oorsprinkel in. En ek weet nie as jy sê dis 'n dessert wine, dan wonder ek of jy hom nie saam met 'n bietjie roomys en so ook daar kan aangesien daar nou rosientjies en heuning by is. Ja, dis pragtig en dis net 'n mooi, so goeie kwaliteit rooi muskadel van die Robertson area. So as in die Kaap kom kyk uit vir hom. Dit is die Wolven Drift. Sou dit ten sterkste aanbeveel. Nou hy gaan ook goed eintlik nou saam as mens nou sport kyk en 'n vuurtjie aansteek natuurlik. Maar so dessert, miskien kan nou begin met 'n rooi wyntjie of 'n wit wyntjie en dan so ter afsluiting of in die begin daarvan. Sportnaweek, kom ons praat 'n bietjie daaroor, Mike. Dit was die afgelope naweek die spanne van Suid-Afrika wat die Verenigde Rugby Kampioenskap speel. So weet in Namibië ook, almal gooi kole, daar's ondersteuners van die Bulls, van die Sharks, die News en die Stormers, al 4 is daar in Johannesburg. Of nie Johannesburg, in Windhoek. En so daar's genoeg ondersteuning. En al 4 het hierdie naweek gewen en die vorige naweek. So dis 8-0 vir die Suid-Afrikaanse spanne teen Europa. Dit was 'n goeie afgelope tydjie vir die Suid-Afrikaanse spanne. Wat my eintlik so al vies maak dat ons wanneer ons teen mekaar speel mekaar so wil uithaal want ons moet liewer saam begin werk. Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek dink wat Suid-Afrikaanse rugby op die stadium baie goed doen is die wêreld kyk na wat rassie hulle van bo van die internasionale vlak af. Ek wil amper sê aflaat vloei na die franchises toe. En ek dink dis hoekom die Suid-Afrikaanse franchises op 'n goeie plek is. Almal weet waantoe hulle werk, almal is gemotiveerd. Individue speel want hulle sien hulle kry geleentheid, word genooi na uitnodigingskampe en beleidingskampe toe. So ek dink Suid-Afrikaanse rugby is op 'n baie goeie plek. Ja, absoluut. En as 'n groot rugby komende naweek, so dit is Paasnaweek en gesien 'n Paasnaweek vir almal. Daar's 'n groot rugby in Europa, die 2 Suid-Afrikaanse spanne wat in die Europese kampioenskapsliga speel. Dis die beste van Europa saam met nou die Bulls en die Stormers. So die Bulls en Stormers effens hoog gekeer uit daai 16 spanne, is ronde van 16. Moeilike wegwedstryde. Dit is die Stormers wat gaan wegspeel in Frankryk teen Toulon en dan 'n moeilike wedstryd vir die Bulls ook. Hulle speel in Skotland teen die Glasgow Warriors. Goeie nuus is as hulle albei wen die naweek, dan die naweek daarna Kaapstad. Daar's dit. Bulls, Stormers, hoe lekker gaan dit wees? Hoorie, dit gaan 'n fees wees en ek weet my oupa sê nou vir my sê, "Mike, kom eers oor hierdie hekkie voor jy al oor die wenstreep is." Maar ek dink tog Suid-Afrikaanse spanne het goeie momentum. Die voordeel vir my in hierdie 2 wedstryde is die Bulls sal bietjie meer van die Glasgow Warriors ken as gevolg van die feit dat hulle natuurlik ook deel is van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die meer onbekende Toulon wag vir die Stormers, maar die Stormers het gewys hulle is 'n baie goeie toerspan. En ek hoop dat John Dobson en sy troepe 'n goeie toer daar na Frankryk toe kan gaan. Net om nog so bietjie van 'n blou kol toe te dien tot Frankryk se. Ja, absoluut. En as een van die 2 wen, dan sit so bietjie onseker. Ek dink dit gaan Leinster of Harlequins is die spanne in hulle been wat in waarskynlik gaan deurgaan in die laaste 8 wees. So volgens kering, maar Leinster speel teen Edinburgh, hulle sal waarskynlik wen. En dan Harlequins is die ander gunsteling. So ons wil kyk wat gebeur. Ons spring die eerste hekkie soos jy gesê. Maar ons wil dan 'n lekker rooi muskadelletjie vir spanfees. Om maklik oor die hekkie te kom. Te kom.
So ter afsluiting, die afgelope naweek wat die oog gevang het, Formule 1, Mercedes-Benz wat nog steeds goed jaag, hulle in Japan gejaag, ons het vroeër gespot, hulle dis natuurlik cherry blossom tyd, ek het vriende wat nou oorgevlieg het om die cherry blossoms te gaan kyk, jy weet jy kan in Salien, in die noorde van Suid-Afrika, kan jy ook cherry blossoms gaan kyk, as jy sou wou, daar is ook bome met cherry blossoms, maar seker lekkerder om in Japan te kyk. Maar daar was die Grand Prix in Japan gewees, so Mercedes domineer nog steeds, of nie domineer, hulle wen nog steeds, maar Kimi Antonelli, nuwe hero. Ja, ek het juist so gelag want die kommentator sê as Kimi Antonelli so aangaan, gaan die regulasies moet verander want hulle het mos nou 'n nuwe vonkelwyn borg by die Formule 1 en omdat hy onder ouderdom is of minderjarig is, mag sy vonkelwyn nou nie alkohol bevat nie. So in Japan het hulle vir hom 'n rose flavored sparkling water gegee. So hulle reken dat Kimi Antonelli is op so 'n punt dat Formule 1 dalk hulle regulasies heeltemal gaan moet verander want hy is besig om almal regop te laat sit. Nie net ondersteuners nie, maar oppositie ook. Nee, verseker, Mercedes doen briljant. McLaren het gewys hulle is terug. Oscar Piastri was tweede, so McLaren terug in die geselskap. Ferrari doen baie goed en nog steeds Max Verstappen wat sukkel. Ek dink hy's 12de op die puntelys, dan so 12 punte. Ek dink hy's 9de op die puntelys so. Dit is Red Bull Honda wat sukkel. Maar kom ons beweeg aan na so ter afsluiting na die golfbaan toe. Laaste ding wat my oog gevang het, Mike, en baie mense wat kyk, is ook lief om golf te speel daar by Omaya of by die Winter Country Club of by Rosemont, oral daar's 'n klomp lekker bane in Namibië. Golf inspireer 'n ou, maar kan ook frustreer. Inspirasie is Gary Woodland. PGA, Houston Open, hy wen dit. Waarme inspirasie? Hy het in 2023 'n breinoperasie gehad, en daai tumor het gesit aan die komponent van jou brein wat jou vrese laat vergroot. En in golf het jy baie vrese. Ek het baie vrese as ek met 'n kort sethou of daar's water regs of bome links, dan begin jou maag draai. Jy speel ook toe nou dan golf, maar dit is dis sê maar okay, maar wat Woodland reg gekry het, inspireer ons. Ja, definitief. En dit wys jou, ons speel golf baie keer vir die pret en die plesier daarvan. Hierdie ouens speel vir geweldig baie geld en groot keuses en besluite en een pad kos jou duisende rande as jy mis. So die angs en die vrees wat ek en jy ervaar net op 'n normale Sondag of 'n Saterdag 'n golfronde is soveel meer by die ouens. En hier wys hy kan dit alles onder beheer kry na dit alles wat hy deur is. En hy weet die toernooi. Dit is merkwaardig. Inspirerend, so Gary Woodland, dankie vir die inspirasie. En ons vat dit verder. So almal wat kos vir die naweek, dis 'n lang naweek oral. So dit is ook paasnaweek natuurlik in die Kaap en Windhoek. So hoop ons daar's Saterdag dan ergens 'n lekker golfie daar by Omaya of by die Windhoek kant op of Frostmont, ook al op die platteland. Ja, ons wil die Kaap die Saterdag doen. Baie geseënde paasnaweek vir almal. En ons gesels weer volgende week hierso op Kaapse Kolle. Tot dan. Baie groete. Hallo daar kijkers, mijn naam is Brian Munango, aanbieder van Gooi Kolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooi Kolle. Ons sou wou ons 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons derde seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Kijkers, ons is hier by die braai area. Tortillas is klaar, lekker mooi gerap. Maar voor ons aangaan en praat van onze tortillas wat op die vuur is, moet julle net onthou van die competitie wat ons van gepraat het. Dis die Easy Easter with Checkers en Shoprite. So basies wat julle moet doen is, gaan spandeer 180 by Checkers of Shoprite. Vat jou slippie, neem 'n foto en stuur hom op die nommer 085-785-6231. Staan jy 'n kans om 'n kosvoucher te wen vir R250, R500, R750 of R1000 of die groot prys wat almal graag soek. Dis R2500 vir die res van die jaar. So 12 jaar, 12 maande. Elke maand kry jy R2500 se voucher om te spandeer by Checkers of by Shoprite. Daai klink na 'n plan. Dit is 'n groot. Veral met die 2.5 as ek dan moet wen. Jo. En 180 spend jy like this, ja, né? Ja, dis vinnig. Okay, sê my net hoe lyk ons se goedjies en hoe vorder ons hierso?
hulle lyk lekker gebraai. Daarin kan ons bietjie skuif. Okay. Look at the char on that one, eh? Ag, en it smells so divine. Ek sê vir julle, Christel ken wat sy maak, sy het alles in mekaar gesit. Ek het net letterlik gekyk en gehelp. Maar sy het meeste van die werk gedoen, so ek is ook baie excited om jullie te proe. Maar voor ons oorskuif aan die kant toe by Andrew en sy kollega daar, Fortune. My kollega. Jou kollega. Fortune wat aan die ander kant is. Hoe dink jy gaan hulle voel oor wat ons vandag hier Ek dink hulle het hulle self so 'n bietjie uitgehonger. Nee. So ek dink hulle gaan dit vreeslik geniet. Ja nee, ek stem saam. 100%. Okay guys, ons wrap up. Ons is amper klaar. Skiet ons oor aan die kant toe. Sit ons daar by die tafel. So bly geskakel en ons check julle nou. Dankie. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Okay kykers, en hierdie is nou my gunsteling deel van die show. Die kos is gereed. Al die harde werk by die braaihoekie is klaar. So ons is nog geset up. Ons maak nog gereed om te munch. Ek is baie excited. Christel, vertel net gou vir Fortune en vir Andrew wat alles wat sy gedoen het om al hierdie goed by mekaar te kry. Okay. So, eers het ons die eie in die mins gebraai. Of die maalvleis. Okay. Yes. En bietjie spices bygegooi, sout, peper, bietjie chili spice. Yes. En toe het ons dit gebraai, lekker op die kolle. En nadat dit klaar was, het ons die wraps voorberei. Sun-dried tomato en basil wraps, I'll let you know. Bietjie gesmeer met whatever sousie, ons het die mins bygesit, sour cream en toe die kaasboor gesit. Toe het ons dit kolle toegevat nadat ek vir hom 'n les gegee het oor hoe om hulle te wrap, want hy was so bietjie onkundig geweest. Ek was baie onkundig. So, op die vuur gesit, soos julle kan sien, het 'n lekker gebraaide kantjie daar ook. En ek is doodseker hulle is nou reg om geëet te wees of te word. Andrew, ek sê vir die was most probably die lekkerste werk in die braai area van sy, soos ek sê, sy het meeste van die werk gedoen. I finally, I was complaining the whole day that I always struggle on the show. I always avoid reps because I don't know how to fold them. So you got Crystal today? She's the first person that comes on and made it look like what have I been doing the whole time? Because I had people come on the show, showed me, but I still failed. But with her, I mean, you guys can see by how they're looking like it was. Yeah, but I enjoyed myself. But Brian, I was so amazed when she was explaining what she used. She's not a chef. She's my colleague, I know her very well. She's not a chef. But with the way she was explaining, I now want to eat. I do. No, she came through. This one, she was the chef. Today she was the chef. But Okay, so in hierdie segment gaan ons ten minste 2 stories hoor. So vertel ons gou die storie van hierdie wat julle hierdie pakkies wat julle hierso het. So dis ons chappie hemde. So die chappie hemde is vir die range officials. So dis die umpires en die skeieregsters van boogskiet. Okay. So ons het 'n range master en line officials. Ja, so in die handtekeninge wat daarop is.
Ja. Range Master. Okay. Ja, that's nou, my- vertel ons 'n bietjie van die klomp handtekeninge op die T-shirt. Ek het so 'n bietjie van 'n overexcited persoonlikheid. So, na die tyd toe ek nou my hemp gekry het, ek mag hom nie meer op kompetisies dra nie. Ja, nee. So ek dra nou maar my gewone enetjie, hom sal ek dra as dit lekker is. So ek het nou al die range officials en die kinders en almal wat deelgeneem het aan die kompetisie laas jaar met die wêreldkampioenskappe, het ons toe het ek almal se handtekeninge gekry. Net 'n stukkie van 'n remembrance T-shirt wil ek amper sê. So ek dink ek gaan hom eendag nog blok In 'n frame sit in 'n glas, frame sit, nee. In die kamer net of in die kantoor net en die inpak. foto's. Ek stem saam. Okay, en daai ene? Hierdie is ons ruilprogram. So jy het 'n hoodie glad maak en hulle het hoodies laat maak. Hierdie is Kanada se hoodie. Dis 'n mooi hoodie. Ja, so daar sien julle Kanada. So ek het hom geruil vir my ander Range Master T-shirt wat ek gehad het. So nou het ek net eene. So nou line official ek maar met my ander hemde. Maar ja, dit is net 'n keepsake. Wat nice is en is baie nice hoodies. Souvenir. 'n Souvenir. Dankie Fortune. So very nice. So vroeër tussen die show deur het ek vir Fortune die storie vertel. So die sport van boogskiet of eintlik nie die sport nie, toe boogskiet mos nou nog deel van in die middeleeue deel van oorlogvoering was en die archers was met die gevaarlike manne Ja, wat jy agterhou en wat jou op 'n afstand kan van 'n soos afstand Avatar. af Ja. kan doodskiet en so nou. So as hulle gevang is, dan het hulle van hulle vingers afgesny tussen in die oorlog tussen die Franse en die Engelse en so. So dit is waar die vingertekens vandaan kom van waar die archers vir die mense gewys het, kyk ek het nog al my vingers. Maar ek moet ook vir jou sê, ewenal het jy nie al jou vingers, jy kan jy nog steeds archery doen. Want baie kinders wat disabled is, dis hoekom ons 'n baie goeie disability sport ook is, hulle skiet met hulle voete. Daai stuff. Sure. Daai wil ek graag. So do you know what Andrew was saying? This is where the middle finger started. This is to show that they're playing. I still have my fingers. So I think this is the moment of truth. Yes. So I think you and Andrew, since we did most of the hard work in the kitchen, I think you and Andrew go for first bite. Okay. You tell us what You'll you manage without a plate and fork and knife. No, it's fine. We don't mind. We don't need any of those things. I'm going to be a very, very fair judge. Yeah, Oh. it's what we want. Critique. Yes. It's what we need. Not a critique, a judge. Okay. Yeah. Food critique. You be fair. Andrew? Be fair. Okay. Andrew is also always Okay, fair. So let's do it. You guys go for the first ones. We'll follow right after. Okay. Okay, Christel. Soek jy die een of soek Jy jy gee vir my daai een. Okay. Okay. Eye test. Passed. Eye test. Passed. No, mouth taste. Now it's not taste. now Melting because- in the mouth. Wow, now she did a good job with this one. No, Dis lekker. This is You good? Ja, nee, ons moet vir Christel weer terugbring. So het ek ook gedink het. Ons moet maar seker. Okay. This weekend, you guys have a big competition happening down on the coast. Yes. Tell us a bit about the readiness and from the organizing side now. How ready you guys are to host about 150 kids, maybe? How many? Yeah. Yes. So just a bit on Background. how we organize this. It's organized by the school that is hosting. Okay. So like for instance, on the 4th of April, which is this coming Saturday, it's ProEd from Sokopmund. That are hosting. Yeah. So we have a representative from ProEd, Okay. who organizes the whole event, but with the assistance of the AGA committee, and also some of the parents. I think like in the range masters, the line officials. There's a parent who sponsored something for them on Ooh. Saturday. So That's lovely. We got nice it's- caps. That's nice. So it's more Okay, like okay. a community. So the parents also organization. pitch in, everyone Yes, jumps on yes, board. yes. Okay. Yeah, but of course we have a program director. Her name is Sonia. For this specific For this shoot. specific shoot, specific yes. shoot. We have. Then we move. The next shoot is in Windhoek. We also have a Oh, that's yours representative. actually, no? Yes. So we That's have a, where you- And yeah, then that's I'm where off to you. Yeah, then we have. Bergop Is shoot. it you or it's El Nathan? Oh, El Nathan and then Bergop. Then Stamprit. There's Okay. also is Yolandi.
Yes. In Stamford. She's Wow. the one who organized. But we always assist as Each a other. yeah. It's a community. So there's like a central Yes. point where the butts and the animals and targets and everything are kept in Windhoek. So we just like move around the trailer. Yes. But when anyone needs help in the archery community, someone just put up a hand Yep. and the For everyone is instance, ready to pitch in. the trailer stays at a parent. It's a parent who offered Okay. parking space for the trailer. Wow. and cleaning and yeah. storing What? and fixing. Yeah. It's just We are of the one big parents. happy family. No, definitely. That's lovely. Yes, so- seeing the community pitching to just make sure that Everything everyone Is Yes. running smoothly. It's amazing. You know, And you get gifts with everyone. Is You it? get like for the most 50s, and you get like medals and certificates and everything. And something to take note of on this tournament, we have the Namibia National Olympic Committee. Okay. It's the CEO herself, Andrew Parker. She's coming. Oh, she's gonna be there. Okay. Yes. Lovely, so, lovely. We are, and I think she's also coming with other members from the committee. So we're very We're so excited. excited. Lovely. It And we opens a also whole have, new world to us. We also have people from the Archery Association of Namibia Okay. attending our tournament on Saturday. So yeah, it's going to be a big tournament, and we are happy. Yeah, no, I think we're all very excited. Look, vir my persoonlik, ek dink boogskiet het nou begin vinnig optel. Van ons meer mense leer nou van dit of ken van dit sonder om moeite in te sit om van dit te probeer weet van is it's out there. So like I was saying, the sport of archery in Namibia, I think for the past few years has been very dormant. But recently, even for someone that doesn't know much about archery, you find posts about archery, stories about archery, so which is now very good for even us that are in the media. But this one is for you, Crystal. Growth-wise, for the time that you've been in archery, how do you feel about the growth that the sport has been having? How do you feel about the reception that the kids are? Its reception to the kids. I think die blootstelling wat archery gekry het die afgelope 2 jaar was baie meer gewees. Ek dink die ouers en die kinders wat ingekom het dat ons Botswana toe kan gaan en Canada volgende jaar. Kry die mense ook geïnteresseerd want hulle kan bietjie travel met archery Yes. ook. So en met Gravity Live wat vir ons gehost het met tye om net so 'n bietjie blootstelling te kry en interviews wat ons gehad het. Baie van die ouers wat daar is, het dit het interessant begin raak. Dit het groot begin raak. Ja. Dit het fun begin raak. Die mense het dit regtig begin geniet en hulle was nuuskierig geweest. En toe hulle eers by ons aangesluit het, toe besef hulle dis actually 'n baie lekker sport om te doen en dit die Ja, wegkom. ja. En ek sê altyd my kinders forceer my om te travel. Want met sport gaan jy plekke. So jy hoef nie net by jou huis te sit nie. Ja. So nee, die afgelope 2-3 jaar, ek is al in boogskiet van ek dink omtrent 2018, 2017. Okay. My seentjie het begin toe hy 10 was, hy's nou 17. Wow. So ek hou dit so aan. My seun maak seker volgende jaar klaar want dan is hy klaar met skool. So dan kom my 9-jarige meisietjie in. So ek glo ek sal nog 'n hele paar jaar hier bly, maar definitief die growth was amazing geweest hierdie afgelope 2 jaar. En ek dink net die positiwiteit daar rondom Ja. was baie goed geweest. Mense sien dit in 'n ander lig. So Onze culture, by die kultuur by jou. Wow, dit was baie mooi gesê, Crystal. So volgende jaar gaan julle Canada toe. Baie dankie. Ja, die Namibiese en die ontwikkelingsspan en dan vat ons groot mense ook. Jou AAG's. So wanneer kom join jy vir ons? Lovely. Nee, kom ek. We dink dink aan dit. bietjie daaroor, nee. When are you guys going to Canada next year? It's probably around about June, July, Okay, I since, think. since she told me like what it requires for you to can Hy hoef nie te draf die shoot a fortune. bow, there's no jogging, there's no funny. So you're perfect I'm fit. coming to join. I'm coming to join. Okay, guys. He's so the perfect coach as well. AGA members is joining us on the wonderful show. So you, ik wil net thank you eerst Thank you so zeggen, much. Baba, dankie. Is 'n groot Dat jullie plesier. gekomen bent. Thank you for coming. Thank you so much for Thank joining you us so on the much. show. It's lovely that you guys got to come share some of the information that I think a lot of people don't know about, especially with, I was very interested when you mentioned the stats of the amount of children that came to the events. That was very interesting. And it's Easter, man. It's Easter weekend. Enjoy it with the family. Oh, we will. Please make sure to, if you guys are traveling, travel safe.
be cautious on the road, and then be back, and then we'll continue again with work on Tuesday. Yes, thank you so much. Andrew, enigiets aan? Ja, so obviously boogskiet het ook natuurlik also got honors at the Sports Awards. Burton Weekly Yes. Yes, currently Burton Weekly. I remember is him. Namibia cool lady. Junior Sportsman of the Year last Yes. year. Also Jannie Meewison that has been Senior With Sportsman on. of the Year and World Champion. So Voor ons skole gooi, wat is ons het nie van hom gepraat. Hier is my vletjie. So the range master has this one. Okay. So, do you wanna? No. Okay. You can. So there's 3 whistle blows and then a fourth one. So if you have 2, Okay. dit beteken jy kan jou boog gaan haal. Okay. Dan is jy klaar, dan kom jy very Dis hard, dis joh. dis baie hard. Onthou 160 archers moet dit hoor. Okay? En dan het jy 3 as jy jou pile klaar geskiet het. As jy klaar geskiet het? Yes, Okay, dan kan okay. jy jou pile gaan trek Aha. en shoot. Shoot. So dit is you 'n learn a lot. baie disciplined sport. There's also the emergency one. En dan as daar 'n dassie of 'n hond of 'n persoon voor die pile gaan terwyl jy besig is om te skiet. 5 keer. 5 keer. En dan moet almal hulle bo neersit en jy moet maar terug gaan agter die lyn. Ons het 'n paar waiting lines as well. Aha. So safety first. Safety first. Yes. Ek hoop julle het iets nuwe geleer. Volgende week as julle of hierdie naweek as julle swak op is en jy hoor trrr, trrr, 5 keer dan beteken dit Danger. that's danger. It's dangerous there. Be careful. But like we said guys, happy Easter to everyone that's watching the show. Thank you for joining us for another episode. Dankie dat almal tog saam met ons is op Gooi Kolle en ons hoop die kultuur in ons sê Gooi Kolle. Gooi kolle.